Hadin Prapanyos Nem, Katanghor Government Lower Primary School, Rimuliang, Kalayo ano sisundan da kabling thamai, nadu bala sengyaka, batkani, kaladai ru kawai na kishlam, ai jinang jistat, shfang kapuli puthi, kabanding kong kathain Rimuliang barokawai, hakabala sengyaka, nadu usnem katkandai spa alai pkandai. Mentakasni kabadai ru katkandai tarik ulber arzar punriu. Ubak KP Pangyang MLA Barin ke Ramrai Jerngam Constituency ubalalong ru kumukongsan jong ati kejingalang ulay yawan pripay ba na wasi sundan balaong baya katay kaying paka latay lamba ka skim Director of School Education and Literacy DSEL hakajing lut kabalakot sekisaw-saw laktam kum kadag jong ati pripay ba kongsan ulay yawan kap yawan bata sinan lang pangkat ba DF Thongni Secretary ke Managing Committee jong katega Slam Kong E Thongni Head Teacher jong katega Slam ba RB Khars Emle Secretary Shinong Tunghor ba da pani ai katega jingalang do ba O Marthong kumusong kono jong katega Sni ha katega school ki don hadu sispa live khandai ngot ki khana kentupi ki shinrang mat ki kantai badan don ru tang iwei ino hikai Kadbaga kelas, kadon nadu ke kelas A, hadu ke kelas 5. Hakastem Arhajar Arpau Fuar Hakabaka Sorkar Kamur Banai Ki Building Uni Minister Bamentahi Iba Lakmen Rembui Honorable Minister of Education Ulong Ruhu Minister of the Board Habangingi Awan Banwat Yaki Scheme Lengbaga Department Education Ula Sengap Yakajing Tok Jongi Ikongyor Coba Victor saya kira akan mau dia don hangni tidak perlu ke komiti yang intro lah katok lagi MC buat gitu kok buat sorosno akan mau don te ila sengap ya ketu kajing tho ila skor buat ibabu Philip ketu ke poru dan dai no hikai dan dai MC member kituru ke MC ke baring ru kala tristom hamo mangin kan mau yaki tengil age jing tho sei tengi apan ya kalampi government langja government berkiwai Tangga kedong Rimuliang ke school government umdunai ki kendai musputali ngimyo ya kata haram berai don ki school government ki puntali kene ka themang thiru po kene kan ramrai jarngam ki pun tendai to tip lar philek leng sodong le ki media kin pai ton kan mau ba kateng hor kadon bopi bagayo ya kene ka skim nakata ka daw ngalong ye i badai banwan hangatu ka MC nglia keren ban pele Tenrei yang ngamla balik peli kat school deki hajar bu pasti. Tapi ku muhimmen rangba jung to kadong kum kino wanra ya kene kajing jaka application dan kajing ya kerpat to peli mapi tengah sapli kum to ngaliat kan bat ke MC. Tengi pentol school namar katai ka government jong ka Meghalaya. Hapo kajing alam jong Konrad Sangma. Hapo kajing baik minister hakabaula ayangi kene ka school kepada hok ba lese bagi dia ngadon kejing persyong mangrib kumni kasnong ting hora jing isya kalong nadu kasnem kat traspa nyo punriu katum ki khanat pateng bat na ki record yung kasorkar hendrai ke school pada khat khanai spa live hunda kadai ke school ba itu ke sukar asam hendrai shwa kata kilawan high school yang ihan ni kasnem Kat kena spa RFUR, but RFULai dah kejing wan pli ke school mission ni. Kat kena spa RFULai kalau don ke school mission ni. Unang hikai ubaningkong hangta bawan bu kata ki ongka mau pelang kesau pra presbytery tang ban kan mau kendiak mo. Udai ubabu korsing
Tenalor gani ka pengiyo menta ka school menta ka si gani ka sanction ka paglabuhan ni saw la. Ni sumur ya ka sarkar pamana gani kala job mo ka school jong ka upper primary. Kala jauh kala pay habu priya Henry da ka jingkerpat gila shon ya kadur gila video ya kato. Ini headmaster imes kilong ta ka school penghor du kala job. Pitip ya kata kala rap sekolah yang ini. Ngila tap teketin ke bakam stay gumbong sini bat ngila pan bahaya ke floor ngila pan bahaya ke kenrok ngila pan bahaya ke jingkang ngila pan bahaya bumta dia kan iru isungu yo blay bat hakaju ke poru gani ke sinong jongi kalong ke bala kerkhung ni tu yapi sagi ni ke kenari jongi ke ba umdon badak hang ni tenrei ke don kamaran hantai kita ndu sagi kena school football yang ke grassroots kataru ke sorkat hagan ke sebelah dep DSO jongga west kasih ila penpeling ya kataru tengi ke kena omde ta mengimpu kamera kelas fi ban hikai ya ka kot mo hikai ka akor pat bioro wat ban hikai ka sports tegini ke kena nang ni kidon ki bayo bandrung ka klasu jongga football bude tegini kalong ke jingkermen jongi ya ka sinong haki sports in pentebit haka jing pule ke jang start in pentebit te ki jing don kam ki madang ki jing don kam jogi jing school tolong ka don kam bat na sumuru kanong balada ka sarkar kan sayarap na lor ka grassroots ngila om bato yarap no saya ka madang te la da pia ki tok pat pi ki het ki marit pat may long passionong te ya ka taru ni kwa ban wanra saya ka way ka sport ka ba nda pa pi piyo syuti pinile kai ka madang ka bakamba namar pa pinay ka school juga sinong kataru kari kamadan juga sinong iya kaniru ngidang ya presitom bat lada kumnu ka sarkar kinsa skorengi kumladon ru ka school jong ka football isa yo rude kamadan kabang hambit kambiang iya katangin ang don hakalenti kabang ide betet te kumresibun ya pi baro unta kasi bat ka jingpli ka school kanlong ka jing sa jing kanmau bat ngais kem ba ka school ka jongi ringkat ke trelang yung pigi kimi ki kapa bat kinu hikai ke jing kongu jong pigi kana school ya kinu hikai en penmi nang ni sibun ba kinu nang rusta bat ngaru ngadai ukna school jong ka tenghor government LP school ngalalong MDC ngalalong MLA road ato kana school kampat la mo ban ay ke jing kerku lami ru ki pastor hangne mo nagani ka government LP school lami kini ki baburu ki basyong hangne babu oral ru kai dinang ni government LP mo long nong babu WJSE ru nagani hi ka school nang tip kini ki long kumi kini ki wegi don hangne ki baru spring ru kai gila dehi ki babu kini ka school pun ba la permi tapi tengim don por pada tulut tang bangin supen kenau tiak bagane ke school te shwa bangan syong ban tipha kane ke school tinghor kalalong ke school ke pening tong tam like no ke warla ke baladuno bat kan memberi jong ke rimuliang kabamut bala dangi kren ya ke rimuliang sin adi blok kane ke school mai ke school pa jong ke thai